guys, tara guys. Kadala ni Jimmy kan guys, durian guys. Kay natulog ba magud ang tagiya? Mugi kuha wa. Pamilihan tagiya guys. Pwedeng hagok tagiya. Akong manghod tagiya guys. Natulog guys. Tulog. Kan yung durian na ba? Oh? Tama gini ba? Kahit di ka rin bisa kuhan guys. Dadala ng para. Ibabaw ulit guys, kinagayon bisa kuhan guys, lababo ba? Kaya nagpara ang lababo guys. Mung giayo guys, sa boarding house. Hanggang nakamay dalang nga durian guys oh. Ay puyat guys oh. Ikan kang ban guys, ikan kang hiji ni guys. Ay namunit dito guys ba. May tagak guys. Ay puyat. Ini sa kusan yung ngalan yung sanong. Durian. Hakop. Ha? Hakop. Hakop day, hakop. Hakop na durian yung isa guys. Pero hakop. No. Hakop. Ay. Ada ga. Pangkat na guys. Hakop. Iya ba mga anong durian ano? Hakop. Oh, hakop. Hakop. Dia tagat dia tagat dong. Ini dong. Ini ni kanai apa? Pakanti sa sili. Umutas durian guys ay. Muting durian. Sila po ni sudano nun guys. Sudano na po naming manong nun guys. Muning sudano nun kaya kami sudan. Yung durian na pala sudan na niron guys. Kaya namin yung durian ba? Kaya durian guys. Labi na. Pati magkakulitan ng durian. So, pili lang kita palabi ani guys kay Mataritan high blood ng durian ba? High blood ng durian. Kabigan mo ban kaon high blood ba? Bato din mi guys ilang maring niya guys. Mar. Boros na bato guys. Tama yung dalang manong guys oh. Hanggang dalawa. Ulo ka buk durian. Baligyan ko na rin talre. Ayaw na yung 10 kilos. Berapa ini? Hey guys, thank you for watching guys. Abot nami guys. Abot nami. 5 kilo.